constituency ang gang isi chingrum pet pen phuluni alo APHLC amai kangi Ingdengkep kramsa nok humamay amhang ke thegani katalon Ingkora trok siang deng zonal kabi youth festival kapado jiadim dokmoka rasinja klamalo nura klaba tumpen kapang thira sai kedeng Kardom ada birta longpen nili birta thanbang sami monika milikpi no birtang tonpen arjoitha Phuluni along chiti ni phaisir kebarni arni dili sira chiti ma porpen Phuluni constituency ang kang isi chingrum petpen APHLC committee ke sengamai kapado pon birta pherang kepen birtang pali Dhuniram timung pen kachari pona mailong APHLC tiripi amai dunmai phura justice so chetong dun labangso mailong alhi kapachini pen mailong thea phanta mai phu pen si aporen mailong chedon sar pen APHLC phuluni angkang isia phan akimia pu pekpon mai phu dhuniram timung dunmai phu atum lake dorsing rong phar lapen kamsing teron kongchun bangar pu phan bidor sing be rap kongchun bangar pu phan thon sing terang pen khoya sing tokbi chomi chun bangar pu william taro Dhin rimbang chandra teron sai hem chunbang babulek the lapen pachethang chunbang ar puophan bitterang atu phenlo alang tumpensi phuluni constituency ang kangaphan APHLC asong aphan pangtangpon popusi cheparai pon constituency committee ke seng nang kolam thegal hanlo party agai ateng sinili tom lada committee ke seng alam thegal hanlo je pini phuluni constituency lo APHLC la anso se jakom mate horang lo bangso ka to kabe rat ka che song long ka pang tang thuji phansi pini bang ke committee sen pon iglo la si pini isi alam the bang ke la hanlo je nile tum ning karong alam the la congress pen klembang pu songya pu sitom atum sitam nile tum long pini la APHLC long APHLC a party ka che song pon bom ba ke klem pon bom amu bang ke misen pu pen jok se alang tum sitam he ning aklong pen labang so akamatha abang dokop pen jok selang le tom pini APHLC long sitam he wang iglo nang chirat nang chitu dunia phansi lam chak rat along chipi iglo lasi nilitum APHLC bang ke la anso se ingtang ekbom lo la pen kapre garada tum phan sitam he pini congress la pen BJP long ke klem bang phu bang phi songya pi tum an sitam he alang le tum phan chuningri lo no pora bang ke ili tum karbi kisu khei kisu longri ka do ka bela bahai ili tum cherai nangji Puno tangte ili tum lahai along lahai party long chi open si ini APHLC long bang pen nang chera dun je phansi nili ado ka be phansi tame chuningri lo karbi anglong la pen dima hausara ra phansi tame isi abirta nili ki pikang tung bang ke lahano lasi non nili tum along do congress along pen chi open ke bang alang li songya pu tum sitame nang li tum arju itame ko pi ko lại nó để bố bên tham nó là gì congress lo mình cả chú và thế là lo để để chỉ làm bấm mấy lo congress lo mình can phá được cái đủ sẽ ta nói là tụm cái anh thang mà này family politics claim wrong sẽ là tụm cái mình nào pop mình nào sao thu phản chỉ là wrong đó cái long ri apartment cái mù sumar pen long ri usan mà cái này là hai cái mà thằng đâm sẽ ta nói nó có adjusted cái đó abom ministry tụm sẽ ta nói là xong tháo ta congress tụm pensi cái đam luôn mất đi bây giờ tụm ta hết là xong thắc rồi rồi cái gì là gì là cả đôi phải ta nói là ăn húp đam đấy là thì nó mang cái long ri apartment mà cái apartment cái học pet nó là tháo sang học cái claim mang cái học pet lúc gì Delhi माथा दूसरी लसी कांग्रेसमैन चिव से नॉन लाग नाले कांग्रेसमैन आपको क्या कॉपी दिल्ली कांग्रेसमैन आपको का फ्रांग निली के दो होकर हमारे साथ होकर निली ला एमसीसी लोग तानिली वाइस प्रेसिडेंट दो ला पेन पीसीसी पेन तानिली प्रेसिडेंट हासो तानिली आपको दो के दो के आसान सोना दो लासोर गया मिनिस्टर ला नॉन ला केस इंग तियारंग लिसी लासोर के मिनिस्टर दो ला पेन नॉन ला लोंग्रिया फार्मान ला पेन माला लोंग्रिया फार्मान मांगला सोन नॉन आसोना था पेला कार्बियांग लोंगी तो किसुम jong se ako la kisu phamanong sila non hearing hota chok ke kote akoni tum ke la non APHLC to mangke an sini tum andolan da thora ta hala nili na to ma pachi Dokmokar pro James Miliko report Kat News Kedamtang Surini rasir kebaningkan GT ni phaisir kebar ni kramsan nokhum amhang patheksi pining Surini akhresir kebaningkan GT ni phaisir kebar nian ke ingdeng kep ke chok amhang ke thekar ni san chom kret trok all kar biang long
kramsa nokhum arara tuma hempi satgaon kramsa rong along chetong sia mahangke thagar nika talon pono birta pherang kepen birtang pali ada profile sirke rachiti mapor malong pen rachetong perapi kramsa nokhum amaipu bidyasing kramsa rideng pen kramsa nokhum alama pangjarpon api thu karlitanga tumaphan chikmota padoponthu labang sopi kachetong donar mukedoana tumpen puthot pirthea long theng pi theng prang leawe pulote lang tomon pen chenglok tek piara tum phere memea kiso chetong ji pumathasi theng pia klim so ke somasai kramsa NGO tumpen klempon aduntu methang hemrit pen chenglok prek jama dima plong along stame chepang thenang ji po jok towar pia jo kapang thera sayang deng klempon thu rat ka chito amaya long kramsa kuratum keplangi phiala mo hai hui alang litum angmong chethan chimmo ponsi oweki mia to phan than pare pon anparta kajo phal hui sarpo karbila meramai phusuren kramsa penajo amina kura deng chichini petnang ji lapen ke jutang jubat pen chenglok he chinghonang ji pualam the maya long jai sini lagi teklong bangke nili jong bangke hidupnya terus hidup bahasa masih manggung di tarik cuma long dan sia tempat saya lo bosan sini kita akar dia kayak masih dekor soalnya kita masuk dalam kota program sana hidup tadi tapi kalau masih lagi rekam satu hidup masih ini dah dalam milik ini dalam kita long dalam itu ini dalam milik itu long lahai di sore kedua kali lahai cepat long masih pakai ini kali pasal si ini nangnya loh milik ini kita dalam macam di sore kami coy nang kita nang cimu ram sakumang lo pun kita nang kita ada Liu kali langsung no, kali itu kami lagi pule, kali semua dance, pula bangke NCRT di langsung nasi kali itu dah, ramsa tu dah letang, bukti pelang leci cini, lagi minggu pelang, nomor ke lah ramsa pelang ke, batai pening kan kepan dulu, tempat nopo masuk di mata deh, masuk harta budaya pi manta. Cetan pun belum cium pun belum kita lihat dulu cetan cium dulu ulang bila ramsa ke pelangka cini itu seperti Wah, begitu. Beli garam kilo. Apa ni tu ramsa ini? Mendengkap ramsa nak komisi keseng. Ani along nang tu macam tong, tengah tu macam tong, mesti curang. Apa ni tu kita pasti ini ramsa nak komisi. Amai keseng nak kok lama ke, aduh kalau aku makur di tempat pulau, jangan aku ke kur ke pelang tu sini tu pun. Setelah bangkali, munit pulau tu aku si cini nangji, kasih nili, karbiang lo mangkang, jadi asam mangkang sampai dam erlo, kudam lo tang tek kudak si tam, saya tu mana tu cumri dam erlo, so cumri dam ke laso lo, je ke pelang itu ke, isi ber dang je kote pasi pregang, pasi pini bang, isi ber tapi doja fancy itu, mang pon lo, lepas dengke bancun lo, lepas itu apa ke, morning annual meet ni tu malang prek salsi doji, lepas lah solusi jitan jimu on call lepas ni tu non kicu nang dengke, rit doga be longle pelang cilong arlo, dan non bang ke ni tu kurgi muke tok lo, lepas lah so kurgi muke ni tu mana deng, nang cuma topik lo, non bang ke seminar tu pun seminar long si ni tu, nini thombak seminar tu sila so seminar long si, karbi ke nam satu ke pelang, ada sintu insai pun, lepas lah so insai dalam tengte ni tu. Asia kita tiar ji, so kita ke itu karbian, ramsaan ke atau tin itu sampai jalan kerja, tapi kepala cicini rep nanti sini tu mangko, sini. Labang so amai long karbi kurpo, along ar pukidok boleh sorhan sepen stami, methanga kura deng pen, cenglok jutang jubat kenang sodalam thi mai long jaidun. Mai pubida sing kram sapen kacari pono mai long prek jam hawar pen kebang sanchong. Create trogar mulapen kacho phalui rat cycle bang sundar kram sah lapen divine spark school principal ronjit kram sah tum chetong dun si maing samjin pen pachun pon kap channel phan nang tu juga deni tu phan pachini pon tu phan tu phan lapen pini nitum chetong ba te pini la suarni ke talon ke phan nitum kram sanok komisi
karcho mate amang ke thek ani pini ke nikan kep ke chok ani lo pinap pen ke nikan kep ke chok si crazy kilut ko asi manela angko nikan kep chok dep angbong ke klem ke dam ke le halo mit mamoto ke kamsa doan nada karbiang long kali wes isave asam ave mane kamsa doan nada mane dharmo ave hey kuabel mane kamsa an gel nitum mane sibet kici humri apen so atiri gele halo nitum kamsa ke plange di sibet ke do hek baki ke mang ke la sibet si imuweb basi ke chan ke ja so tomo tumini tum kicirim bon thai apan che pachini bon thai apan uwe ke mi tum da mo anta so kicini ye phasi ke mang da apan adun thuke non kimia kailong pi the ke charli no ke claim ke dam no hey do anta pi batisa la hai bang ke development he ke la uwe kimia hin ron sa nitum men ke nang sot kiri dam bang kala isilet kram sa ko plan ko so ma so bang cepat plan si humri Korbiang Long Contractor Association atum pen News 24 sai hamalong contractor atum liabilities kelong leputhak pherangke amai kapa dopona birda pherangke pen kad news sai hamalong birdang pali irrigation asai kamalong contractor atum sika kuti troxy ra laging koira ner kapan atangka kelongji dolang lapena kapre departmental long ta dolang lahai kelongji alam contractor association atum Korbiang Long Thomas Council CM tulam rong hangalong kiramtang surihini rakre troganingkan jakhong chiklo ni bhai korai siar ni chetong dampen contractor atum liabilities kelongrangji don pachini damlo bonta piniar nian ta bibon pelang Akia hai Korbiang Long Thomas Council CM tuliran rong hangalong memorandum langsung bawa memorandum pinam der pen alang li berbangso memorandum na lahan lo job alang li asui do 7/26/2016 anikan alang si na receive bakta hai subject contractor grievances yang pendaga submitted Korbiang Long Contractor Association 21 July 2016 anuhan kesorsa wa kam kele dam de alani eklan mepi sita me ni isi Korbiang Long Thomas Council CM tuliram hang achuni ri yang tu hang lo nilitum la Korbiang Long Contractor Association tu hangka akimia kamge nang pipede lon tum thang objection lo sida nang pipede ke tum dekte ase itum hang liabilities within la puja prang alang linang pson te itum ni arong par ko bose tum ana si executive meeting lo se parai lo la se pini press meet nang li tum media ho pe napa che thang tha kota pele se tuning ri lo a pen isi bang la ko sol lo alang ni che chak ateng pen napa nang pipo kota ta se chak ta alang chak nang ngat lo masih keceng si alang state jong si ni tum ke mang pen nang pipi le ko tin tum pa ni runta contractor Korbiang Long do ana contractor do an ke tum ke khoi kam mo bon chegi Korbiang Long job da kam ke mo le lebar pen cheng lo kam klem mo de ji athima people lo kam klem mo to idum payment long le ko de people lo kam klem jongsi pipon pelang pulote sai doanta paklem long le sai doanta inkir labji pusi pherangke tumangno Korbiang Long Contractor Association amai phu sonsing teron laban haurakat LA Contractor Association amai phu rustom lekthea tompe pachini contractor association falot pora press meet matisu mata karontu আপোনালোকে গম পাব 2016 CM সরকারে মেমোরান্ডাম দিছো তার পিছতে পেমেন্ট দিম বলে কৈছে হি পেমেন্টটো দিয়া নাই তার পিছতে এবার আমার ফালত কন্ট্রাক্টর ডিসিশন ফালত পরা রিকোয়েস্ট করিছো CM সুদরাম রংহাং ডাউরিয়া কারণে যদি পেমেন্ট যদি নাপালে আমার বেলাক হাইকোর্ট কেস দিম তার পিছতে হাংগার স্ট্রাইক করিম তার পিছত জিমান লাইবিলিটিজ আছে 30 টোটাল 30 ডিপার্টমেন্ট আছে সব কন্ট্রাক্টর এগুট হবো তার পিছতে আমার Korbiang Longৰ জিমান কন্ট্রাক্টর আছে জিমান ঠিকাদার আছে কোনো মানুহ কাম কৰিব নৰে ওয়েস্ট Korbiang Long ইস্ট Korbiang Long আমাৰ বিলাক সব বন্ধ কৰি দিম যদি পেমেন্ট যদি নাপালে এইটো সরকারটো ভাল CM স্যার কাম কৰিছো ভাল কাম কৰিছো তথাপি লাইবিলিটিজ বিলাকটো কি কাৰণ কিলে দিয়া নাই ইটো কথা জানিব বিচাৰিছো তাৰ পিছতে লাইবিলিটিজ যদি দিব যদি নৰিলে
নতুন কামটো টেণ্ডাৰ কল কৰিব নোৱাৰে আৰু ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ ইছ্যু কৰিব নোৱাৰিব কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল CM ছাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল CM ছাৰ আৰু কণ্ট্ৰেক্টৰ ডিচিশ্যন আছে ইয়াতে কথা পাতিব লাগে আৰু যদি ইছ্যু কৰিলে আমাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ ডিচিশ্যন পৰা আমাৰবিলাক হাংগাৰ ৰিষ্টেট কৰিম কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ হেৰিবিলাক পৰি আছে পেণ্ডিং হৈ আছে পেণ্ডিংটো 2016 তাৰ পিৰিয়ড কংগ্ৰেছ চৰকাৰ 10 ফলৰ পৰা আছে সি কংগ্ৰেছ আগতে কংগ্ৰেছ CM আছে তাৰপিছতে কংগ্ৰেছ CM থকা সময়ৰ পৰা সি নিজেই কৈছে প্ৰুফ আছে আমাৰ লগতে পেন ড্ৰাইভ আছে CD আছে আৰু তাৰ ৰিচিভ কৰা তাৰ চিগনেচাৰ আছে এইটো চাব লাইবিলিটিছৰ এইটো submission of liabilities list of various contractor of financial section or respected sir we reference to the subject cited above we have the honor to inform you that sir we have prepared the list of the liabilities of various contractor lists for long time for your kind consideration and necessary action sir please and therefore we would like to request you to kindly make a financial section for the same itu sale hol আপোনালোকে এটো sale আৰু total liabilities যাৰ কাৰ নাম আছে ইয়াতে সব আছে খালি irrigation it will only for the this is irrigation department or other department also PWD or flood control এবিলাক আছে আপোনালোকেও গম পাব PHE নৰ্মলম সপৰ ফান বিৰটামন তপইংছিনা Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongporbi Road, Dipu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield. Rongkhelan, near Don Bosco School Difu, 782460, Assam.
Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652 Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihinamo Piputot Birda along Montriglo. Rasinja Clam Dogmoka along Surina Crescer Cap and Incana Farman. In the Inquire Troxy Zonal Garbi Youth Festival Cappadocia Dim. Nura Clubate Rantumpen Chitini Piner Capanica Pantira Sakadanga Birta. Nura Club Pachatangchun Bank Thomas Terangpen Birtang Pali. Pining mate Surini Crescer Cap and Incana Baha Tekelangjun Cassias Zona Tumpen Chapatir Piponsi. Inquire Troxy and Deng Zonal Garbi Risonim so Rongaje. Catalongia Dim Rasinja Clam Dogmoka along Nura Clubate Rantumpen Kapantira Sakadam. Ada popai sir kaba porpen anarlo chitim popai krihinia porasi kabang thira sai ke klem kedam kang tompon birda ripdun long Karbi Anglong Thomas Council Lapendima South Thomas Council pensi teacher eligibility test mati thek pen tet asatlang enang ji pusi Karbi Student Association Dimasa Student Union Garo Student Union Lapen Garo Cultural Society atum pen chiti ni phai sir keparni District Press Club of Karbi Anglong sa hemalong pherang kemai kepha Quality education ke akinang so daposi quality teacher upon TED kipiponji along National Council of Teacher Association upon Denglo Bonda Karbi Anglong Autonomous Council Lapendi Mahasa Autonomous Council Tumbensi Teacher Eligibility Test conduct nangji Karbi Anglong Autonomous Council CM Lapendi Mahasa Autonomous Council CM atum amithanga jakong chichini pen TED Empowering Committee keseng ponji apan kachuningri post to an public nangji Assam government notification kipi Surihini Rapresir Kep Aningkan Pai ni Pai Thom Kep Ania Pot Kikam Ke Pado Athe Surihini Raprehini Aningkan Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Social Organization Atum Pen Education Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Aphan Chitong Dampen Karbi Anglong Lapen Di Mahasa Aphan Special TED Conduct Long Pupusi Lamchak Pidunlo Bonta Lamchak Ateng Pen Kalidat Si Karbi Anglong Lapen Di Mahasa Along TED Kepa Dopon Along Ki Undun Bang Harup Lira Bang Thom Kep Aner Kep Ang Bong Pen Karbi Atum ke Bang Krehini Vet La Site Daputhak Karbi Anglong Autonomous Council Social Organization Lapen Gop Atum Pen Chingwai Vet Ticket TED Aputhak Pini Pen Ington Nangpo Bukan itu TED anise Teacher Eligibility Test itu আমি ওয়েলকাম কৰিছো আমি ইয়াতে কোৱালিটি এডুকেশ্যন লাগে আৰু কোৱালিটি এডুকেশ্যন কাৰণে আমি কোৱালিটি টিচাৰটো লাগিব so we welcome the decision taken by the National Council of Teachers Education কিন্তু আমি ইয়াত কো বিচাৰিছো টেট টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্টটো আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল আৰু ডিমা হাছাও অটোনমাস কাউন্সিল ফালৰ পৰা হে হোল প্ৰসেস টেটটো কণ্ডাক্ট কৰিব লাগে কৃষক বিলাকৰ লগত একেলগে যেটো আলোচনা হৈছে সেই আলোচনাত আমাক যেটো আমাৰ সেইটো সময়ত আমাৰ যেটো ডিমান্ড আছিল যে কাৰ্বি আংলঙৰ আৰু এনচিউছৰ কাৰণে যেটো অসমৰ জেনেৰেল টেটত আমি একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰো
কাৰ্বি আংলং আৰু এনচিএছৰ কাৰণে স্পেচিয়েল টেট আমাক লাগে বুলি আমি ডিমাণ্ড দিছিলোঁ। स्पेशल टेट करना चाहिए डिमासा का कार्बी आंगलों के लिए और ये टोटली कंडक्ट डिमासा ऑटोनोमस काउंसिल और कार्बी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल को कराना चाहिए स्पेशल टेट कार्बी आंगलों ने पेडी महासभा लो कॉलेज तो आत रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी खोजाई अलोंग सी पलुट पोपु असम गवर्नमेंट के बांगदाक के चौकचे असम यूनिवर्सिटी दिफु कैंपस अलोंग फुल प्लेजेट नंग पिनांग पो लसिया के नंग सोट इलितुमलोंग कोपिलो कावे आजाता तो एट बोंता पिपोट इलितुमाpan यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट नंग पिपेडेट गवर्नमेंट चिंगवाई नंग जी पुता फेरंग के मायलोंग के एसे DSU GSU लपेन GCS अतुमपेन लामथे के जाय पदो गवर्नमेंट ऑफ असम नोटिफिकेशन आमार 30 আগস্ট ওলাইছে যে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ কাৰণে জেনেৰেল টেট এটা ইম্প'জ কৰিছে তাত আমি আজি এই মেইল সংবাদ মাধ্যমত আমি এতিয়ালৈ আমি অপ'জ কৰিছোঁ যে আমি 2012 চনৰ পৰা আমি দাবী কৰি আছে যে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও কাউন্সিলত ইয়াতে স্পেচিয়েল টেট হ'ব লাগে কিয়নো আমাৰ ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিল এণ্ড কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিল হেজ দ্য ফুল অথৰিটি ৰিগাৰ্ডিং creation of tet empowering committee কিয়নো আমাৰ ইনহাৰেন্ট সাবজেক্ট আছে লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী আৰু হায়াৰ এডুকেশ্যন আমাৰ ট্ৰান্সফাৰ সাবজেক্ট আজ পাৰ MOU গতিকে আমি আজি এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে যিমানখিনি প্ৰচেছ আজিলৈকে আহিছে আমাৰ অসম চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰৰ বিষয় তাত আমি যদি অপ'জ কৰিছে আৰু আমি দাবী খুজিছোঁ যে ইন দ্য কামিং ডেজ অতি সোনকালে আমাক কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিল লগতে অসম চৰকাৰক আমাৰ মাজত ট্ৰাইপাৰ্টাইট হ'ব লাগে বুলি আমি ক'ব খুজিছোঁ আৰু যদি নহ'লে আমি ইন দ্য কামিং ডেজ আমি ডেম'ক্ৰেটিকেলি আমি মুভমেণ্ট আমি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম দুটা কথাটো ইয়াত ওলাইছে যে যিটো ক্ৰাইটেৰিয়া তাতে ফৰ যিটো এপ্লিকেণ্ট যিমানখিনি হ'ব এইবিলাক টেটৰ এপ্লিকেণ্টছ দে শুড হেভ BEd আৰু DLEd বুলি তাত কথা ওলাইছে কিন্তু RTE ছেকশ্যন 23 ছাব ছেকশ্যন 2 তাতে লিখা আছে যোন ঠাই মানে তেনেকুৱা ইনষ্টিটিউশ্যন নাই লাইক BEd আৰু DLEd তাতে ৰিলেক্সন কৰা হ'ব বুলি তাতে লিখা আছে এটা আমি দেখিছোঁ ফৰ এক্সাম্পল আই উড লাইক টু গিভ ইউ দ্যাট ইন ডিমা হাছাও দেৰ ইজ নো BEd ইনষ্টিটিউশ্যন so it is clear that ডিমা হাছাওত applicants no ওলাব যদি BEd is necessary then there will be no applicants গতিকে আমি ক'ব খুজিছোঁ যে এইটো ৰিলেক্সেশ্যনটো অসম চৰকাৰে বা কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিলে NCT গাইডলাইন মতে যে RTE তাতে লিখা আছে এইটো আকৰ্ডিংলি যাব লাগে আৰু আমাক মানে এইটো ৰিলেক্সনটো দিব লাগে বুলি আজি আমি ক'ব খুজিছোঁ Ada berita bangkela puan sikang toporiglon, domet hakme kurang tu.